Ćale bi došao opet na Mare Buffet, kao što vidite, opet radimo još jedan tutorial. U prošlom klipu smo se upoznavali s ovim sajtom 20 minuta, ba to ne mogu da verujem, ali ajde, za takvi dugi ne mogu da verujem. Kao što vidite, pokazao sam u prošlom klipu šta znači sve, znači ajde da minimiziramo ukratko u minut šta smo u prošlom klipu radili. Jednostavno upoznali smo se kupom prodajom sajtu. Šta je potrebno da znate? Jednostavno morate napraviti svoj nalog ovde, naravno idete na moj nalog ovde levo i kliknite. Znači, budite tačni, iskreni, stavite svoje ime, prezime, broj telefona, ulicu, broj grada i to, itd. I mail. Naravno, bitno je da bude mail tačan, jer tu će vam dolaziti sva obaveštenja i bukvalno sve vezano za ovaj oglas, sajt jednostavno, ili oglas, nebitno. Tako da, to je to, ovo što znači moji oglasi, to su vam oglasi koje ste postavili. Ovde gornji desni ugao smo, znate već kako se postavljaju oglasi. Pa meni se ne vidi, samo sekundu, pa meni se ne vidi na full screen monitor ovaj miš, tek sad video, kao što vidite, u prošlom klipu smo radili ono bez miša, ja sam tek sad video, ali nebitno je. Kao što vidite ovo moji oglasi, vidite, to je ovo, znači to su vaši oglasi kada postavite. Ovaj gornji desni ugao, znači u prošlom klipu nisam to prihvatio, pogledao, ja nisam vidio da sam kliknuo u one Windows Capture, zato je to razlika. Znači ovdje postavite vaš oglas, bukvalno sad ćemo pokažem opet, jednostavno, znači ajde u ovom slučaju stavljamo grafičke kartice, kliknite stvar, idete na kompjuter i desktop, vidiš u prošlom klipu da ovo nisam radio grafičke kartice, kucate naravno pošto grafičke kartice u pitanju i sad nam dođe do ovdje i ovdje imate vidite 15 slika. Kao što vidite, tu kad kliknete možete staviti do 15 slika maksimalno po oglasu jednom vašem, naravno. Kad kliknete stavite tu slike su obavezne. Stavite naslov, evo ja ću staviti, evo na primjer gigabajt, evo ja već imam sačuvan opis, ukucajte nešto, evo ovako to izgleda neki opis, naravno, ako imate kompletnu opremu za grafičku. Primjer, evo gigabajt RX 5700 OC, ovo ono, stavite cenu 150 evra, naravno gledajte da nisu dinari nego evri. Prihvatan zamenu, uvijek prihvatite zamenu, mnogo je bolje, izvinjam se. I naravno ovdje u ovom modeljku stavite opis vašeg oglasa ili ti tekst. Nek bude što kraći, a detaljan. Znači ono bukvalno 2-3 reči, 4 i to maksimalno. Ne treba da ga raduljite, ono, znači 5000 reči, to vam ne treba. Znači bukvalno stavite koji opremu ima, kako je stanje, bukvalno šta imali mane, nema mane i to je to. Jednostavno kontakti, čao, zdravo, doviđenja, prijatno. Vidjeli ste u prvom klipu kako sam to radio. Kad završite to tekst oglasa, idete dalje, nekorišćen ili korišćen, ako je korišćen stavite korišćen, ako je nekorišćen stavite nekorišćen polovno i u opis naravno stavite ako ima garanciju, naravno jednostavno stavite garanciju da ima tok i tok. Budite samo tačni i originalni, znači bukvalno i nemojte da lažete, bukvalno sajt će vas banovati kroz jedan dan, znači ovdje ne može da bude, ovdje prevaranti ne mogu da uspiju, tako da to je to. Naravno, kad to uradite, pišite ovdje, naravno stavite ovdje da je dostupno odmah trenutno, ako postoji oglas, naravno. Način isporuke dostava ili lično preuzimanje. Ja uvijek preporučujem lično preuzimanje, ali ako neko hoće dostavu, bukvalno ako neko hoće dostavu, jednostavno može i dostava, nije problem. Tako da i ovo su vaši podaci, ovo mjesto, grad, meni je moj Beograd, Mare Buffet, jednostavno kad bi kliknuo broj telefona, pokazao bi se broj telefona, ne treba mi to. Kad završite sve to, provjerite oglas. Uvijek provjerite oglas, znači u ovom klipu ćemo radimo kako da postavite oglas na kupoprodaji. Provjerite vaš oglas jednostavno i to je to. Kad provjerite oglas, idete sljedeće. Kad kliknete sljedeće, ja sad ću vam pokažem, ja ne mogu možda sljedeće pošto nemam opis. Znači evo gledajte ovako, stavit ću ovdje full oprema novo. Evo samo da mogu da vam pokažem, znači ne može ovako da stavlja oglas. Kad kliknete ono imate, vidite ovo ovdje. Neke promocije koje ćete uz oglas, naravno ako vam treba hitno novac, kliknite ovo, morate da platite jednostavno u početku vam se ne isplati to. Kada ste uradili to, idete na sljedeće i minimizirate sve ovo i ovim slučajem ovdje kad kliknete prihvata, pravili uslovo i kliknete postavi oglas. Automatski poslije pola minuta vi ćete postaviti taj vaš prvi oglas, ali meni to ne treba, tako da ja ću ići reload. Ne treba mi ništa od toga, vraćaj se pička li ti materna. Kad postavite oglas, stojat će vam ovdje kao moj oglasi, vam će staviti broj 1 i to će biti ovdje, na primjer, i to je to. Onda kad kliknete to, idete reload i opet uđite na svoj oglas i provjerite opis i slike, obavezno, da provjerite to. Inače, u suprotnom, može doći do nekih greška gramatičkih ili ti slike neće biti neke učitane, pa će vam trebati vremena da ih vratite. Bolje odmah provjerite, jer u suštini neke stvari možda provjerite kroz par minuta, u suštini za 5 minuta možda provjerite neke stvari, možda traje i par dana, zavisi šta prodajete, ali uvijek gledajte kvalitet i cenu proizvoda. Tako da to je to. Ovo su naravno poruke.
kao što vidite ovdje, konverzacija između vas kupca ili vas prodavca. Znači, to kompletna konverzacija će biti ovdje. Jednostavno, ovo su obavještenja. Koje su ovo obavještenja? Sad ću vam pokažem. Znate je prošli puta. Vidite, to je sačuvane pretrage. Vidite, to su sačuvane pretrage. Koliko sam pokazivao, kad sačuvate, na primjer, one grafičke. U prošlom klipu što smo radili, vidite, 3071 što smo sačuvali. Kad ste kucali, ako niste kojim slučajem bili, sad ću vam pokažem i to kako radi. Šta znači ovo obavještenje sačuvane pretrage? Evo gledajte, kucate ovdje, beži u pičku matru. RTX, evo sad ćemo 30, daj 70 ne bude, ajde 3060 Ti, jebem ti. 12 GB, ja ovo pretragu nemam. Evo kad ste ukucali to, idete na ovo prvo uvijek na celom KP-u. I ovdje kategorija kliknete, kucate kompjuter desktop, u ovom slučaju su grafičke kartice, tako. Grafičke kartice, tako. I kategorija grafičke kartice, mjesto možete koje hoćete, ako ste iz Beograda, naravno, možete kucati iz Beograda, ja uvijek kucam iz Beograda, ali gledajte, u ovom slučaju imate, ovdje ima 3 rezultata, ako budem kucao Beograd, neće imati ni jedan, pošto u Beogradu trenutno nema. Tako da ono, kad završite to, kliknite ovo desni ugao, sortiraj uvijek od jeftinije, znači uvijek od jeftinije. Možete ovdje da se igrate sa cenom, da stavite koju hoćete cenu, ali morate pratiti cenu grafičkih kartica. Znači, bukvalno u ovom slučaju ova grafička se kreće od 200 € pa do 350, zavisi. Ali ja za ove grafičke kad stavim model ne stavljam cenu. Tako da bukvalno bitno vam je da stavite ovo jeftinije. Kada uradite to, vidite ovo sačuvanu pretragu, kliknete sačuvaj pretragu, tako i zatvori. Sada, šta to znači? Sad ću vratimo se na vaše oglase. Ovdje će biti vaš oglas broj 1. Idete na ovo, znači ovo ocene vaše, to je nebitno. Šta znači ovo obavještenja? Sad ću vam pokažem. Preskočite ovo i idete na ove sačuvane pretrage, jel tako? Šta se tu dogodilo sad? Ono što ste sačuvali malo pre iz onog menija, evo ga ovdje, vidite. Evo ga ovdje, zašto ste to uradili? Sad ću vam pokažem. Naprimjer, kad tražite neki proizvod, ja vam preporučujem da sve posebno na izmenično sačuvate na isti način kao što ste ovo. Znači, kao što sam kucao na RTX 360 Ti i idete na sačuvanu pretragu. I kad vi sljedeći put hoćete istu grafičku da sačuvate, samo idete da pretražite, bolje da ne odete kupujem prodajem, ovako i kucate RTX 3060 Ti, nebitno, ne znam ja, nego idete lepo u sačuvanu pretragu, ovo je kao meni, bukvalno. I evo ga ovdje, samo kliknite tap i on je automatski napravio prečicu vama za ovaj oglas. Naravno, za ovako morate za svaki oglas posebno, ako hoćete da brže tražite i pretražite neke oglase bitne koje su vam bitne, da ne gubite vremena na kucanju. Tako da to vam preporučujem. To znači ovo je sačuvane pretrage, a ovdje su obavještenja koje su vam iz tih sačuvanih pretraga izlaze ovdje obavještenja kada taj proizvod izađe koji sačuvate ovdje. Znači, bukvalno sačuvali ste grafičku onu, ovdje će izaći odmah čim izađe, obavještenje, izašla je RTX 360 Ti, ti klikneš ovdje, izašla je, čekaj, evo, izašla je, na primjer, sad ću vam kažem, meni ovdje sad to nema, na primjer, izašla je deta, jebote mi, nebitno, znači, bit će kao grafička i vi kliknete samo na nju, obavještenje i on će automatski voditi do tog proizvoda. Jednostavno, ja vam preporučujem da prvo sve što vas zanima, prvo sačuvate stavku po stavku, posebno mnogo znači, realno, legende mnogo znači, što me kosa bre zajebava, presine. Tako da, to je to, znači sačuvane pretrage, pratim, ovo, šta znači ovo pratim? Naprimjer, vi ste našli neki proizvod, ovo ćemo da isključimo, našli ste neki proizvod, evo sad ću vam pokažem kako to radi, idemo na sačuvane pretrage, evo u ovom slučaju onih 360 Ti, jel tako, jel te? I sad idete ovo 360 Ti, šta je ovo? Ovo mene zanima. Molim? Što nema? Da vi znate koliko i grafičkih ima? Trenutno nema, nebitno, ajde u suštini evo naše smo ovu. Evo, vidite. I šta znači ovo pratimo ovdje? Sad ću vam pokažem. Gledaj, nađite, na primjer, ovaj oglas mi se sviđa, ovo ću možda da kupim. Zanima me. Vidite ovo ovdje, što piše prati. Vidite. Kliknite tu. Pogledajte se ovo pogledajte ovaj broj kako će se povećati ovdje. Meni je 44%, 44 oglasa, gledajte ovo. Čim kliknete pratim, vidite da je 45. To znači, vi kad nađete neki proizvod koji hoćete da ga ne bi izgubili, samo kliknite ovdje pratim i to je to, vi ste rešili problem, vratite se na vaše oglase i kliknite ovdje pratim i ovo je prečica za vaše oglase koje ste sačuvali, bukvalno sačuvanje oglasi, znači, ako ste kupac naravno, znači realno, oglas koji vas zanima, tu stoji, znači, bukvalno kao neki meni za zapraćene oglase, bukvalno, i vi da ga ne bi izgubili, da ne bi opet kucali, sad čekaj, sačuvane pretrage, RTX 360 Ti, da ne bi kucali,
vi ste automatski napravili prečicu i evo ga ovdje u pratim. Znači ovo su oglasi koje pratite, ovo su stvari ili oglasi koje su sačuvali kao pretragu, kao meni. Znači bukvalno to je jako dobra stvar. Adresar naravno ovo je od korisnika koji ste sarađivali, pa kao da ga sačuvam kao u imeniku. Na kupom prodaju to je kao adresar. Eto. I ovo pošiljke, to vas ne zanima, dopune kredita, to možda dopunite vaš kredit da imate kao neke promocije, da rokate na oglase da brže prodate. To imate šta hoćete, koliko hoćete, imate na bukvalno 300 dinara do 100.000 dinara. Lol, bato moj, pazdane. Nebitno, ja to retko kad koristim, kad zatreba, naravno što da ne. Tako da eto, to je to. Znači ovo upoznavanje s oglasom. To znači, evo, bukvalno ovo su vaši oglasi, ovdje gornji desni ugao se postavljaju oglasi, vidjeli ste kako, ovo su poruke konverzacije koje vi vršite sa kupcima ili prodavac vama, ili obrnuto, sve ono što sam rekao, ne znam, nebitno. Obaveštenja, ovo su obaveštenja za one sačuvane pretrage koje ste sačuvali i izlazimo obaveštenja ovdje svih oglasa, naravno, koje ste sačuvali. Ocene, ovo su vam ocene kako je neki korisnik zadovoljan, pa se ocenite, jako bitno se ocjenjujete, znači mnogo znači za dalju saradnju, kupovinu, prodaju, znači mnogo su bitne ocene. Ja nisam toliko vodio računa o tome i evo ga, jebi ga. Tako da to je to, pratim, to su oglase koje pratite, ovo su sačuvane pretrage koje ste sačuvali. Oglase, naravno, ili ti šta vas sve zanima, jako bitna stvar. Prvo kada napravite nalog, idite i sačuvajte svaka komponenta, sve što vas zanima, sačuvajte ovdje i lakše će biti. Samo klik, ćao. Adresar, vi ste već znali šta je ovo adresar, imenik i to je to. Ovo je vaš nalog, ovdje možda menjate podatke. Tako da negdje što se tiče klipa, to je to. Ovdje smo se upoznali sa kupom prodajom oglasima, kako to funkcioniše. Evo vidite, ovo su moji oglasi. Vidite vi ovo. Imam ja nešto uvijek imam nešto. Ovo je sad malo jebi ga. Ovo sam prodao, skoro, vidite. Ovo sam prodao i imam ovo parkiranih oglasa ovdje. I ovo najslabiji grafička sam imao, ali sam je prodao. Tako da negdje, najbolji sajt, ubedljivo. Probajte pa mi javite vaše iskustva. Tako da legende, to je to i vidimo sljedeći klip. Buffer legende, Buffer Power. Ćao.